Greetings to you all, brothers and sisters in Christ. Today we will be playing Finish the Mezmor. And we have... ጸሎት ጥምቀትከ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ይኩነነ ቤዛ ጥምቀትከ ይኩነነ ቤዛ And I'm with ሰላም Betel, Idlu. ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተጠምቀ ሰማያዊ በእደ መሬታዊ ተጠምቀ ሰማያዊ በእደ መሬታዊ Next we have Galila. ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ Hi, I'm Abby, and here we're doing Finish the Mezmor. What's your name? Nahum. Solomon. ወረደ ወልደ ወረደ ወልደ ወረደ ወልደ እምሰማያት ውስተ ምጥማቃት እምሰማያት ውስተ ምጥማቃት Hey, my name is Arsima. This is Johanna. Efrata. Finish the Mezmor. Hore Jesus, Hore Jesus, ሆረ ኢየሱስ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ 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 ሀበ ዮሐንስ